Hello Earth! So magluto day ko og lami sa makalami sa ako at char. Anyway guys, so magluto lang day ko og pusit. So atong hinluan daan ang pusit ko ana to og plastic siyang likod. So sa mga plastic dyan, kabalo na mo ha kung asa na mo ko na yung mga kaplastikan diha. Then kuan sa nato og mata. Kay sa mata lang makikita ang mga marites o diba. So dayon guys, ang technique daw pag magluto ka og pusit, kailangan nimo daghanon nimo siya og lamas. Kay more nga daghan siya og lamas, mas more pod siya mulami sama kalami sa iya ha. Char! And then kailangan lang nato siya butangan og pangpalasa, then butangan nato og asin. Kay asin is the key jud ta kay para di ta maalan og engkanto. Butangan po ninyo og vinegar kay ang vinegar isa po na siya lami sa tong pusit. And then nahuman na tagloto, then iserve na nato and that's it. So I'm Emily and thank you for watching. Bye.